Karbi Anglong lapen ni jang Karbi Anglong prek jamadi malong holi ronga je mesen pen ketalon dun. GLG Group Keronia hin pen Keronia long irui pen ki choi hitia long kapang terasai kedeng. Sarsinat lo ticari patuak lama long suri hini reng koi ningkana Parman Memorial Cricket Gold Cup kapangcing. Kardom nili Karbi paim tema berta thanbang sami junali timungpi non berta ang ton pen arju ikha. Det piang kangalong theri ni phasir cap pen cap ani holia ronga je katalon ason tak taksi Karbi Anglong la pen ni jang Karbi Anglong prek jamadi malong ta holia ronga je katalon tu na berta pherang ki pen berta nang pele. Kacing hon seroi la pen chidia seroi ang pada kacelang selet ning kacicor la pen kehinu kamatha pen kemesena ot adur pen kidu kithak jia pansi holia ronga je haku pen ta India de dalong Sanatan Dharma mati Hindu anim kirimatum nang talon bombang bomsi pinianian ke pirthia dangalong prek jamadet along tala sorong aje alilalon pen katalon dun abirta news channel pen social media hai hue long ta katalon dun theklong India det pialong holia ronga je laki isia parim nai lapen kachit hang nai ronga je ang bong lapen lata isilo la soronga je pijo Asia det pi prek jamadet along ta ingdang damsi aningkan wang ta thede ni phaisir cap pen ni phai cap ani an arongang bong pen talon dun la an chota kali ni janga det mate western countries prek jamadet along ta holia ronga je ketalon ingdang damsi apithu pirthia dangalong ta holia ronga je chithang prublo holia ronga je lake theria chiklo playing bama hochi ketalon pado holi ketalon ki cheng ani kang sama por lake holika dahan mate choti holi laben puthot ani lake rangwali holi dhulandi mate bhakwa holi henlo holi ronga je Hindu Sikh Jain Nevar Buddhist laben prek jamanim kirimatum ta talondun Pholoni Rengbong Home Sewa Ashram School ka chelenga tuwar there ni phai kep ani ada por phai crazy apor malom pen kang pupona birta pherang ke pen birta nang pali Number 12 Pholoni constituency ke Parlo Rengbong Home Sewa Ashram School along Surihini Rakriner Cap Crescer Cap Aningkana Parman Pen Kedeng 220 meters Pavel Block atowar Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hangar Deng Pen Kangpu Labang Sukang Puang Mai Long Karbi Anglong Autonomous Council Ematum Khonsing Rongpi Raju Tiso Lunsing Teron Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue Chairman Mate MSC Dorsing Rong Hangatum Pavel Block Kangpu Mai Long Chitong Dud Lapen halapu Pholoni Rengbong Home Sewa Ashram along Bopong Rong Care Lapen Hindu Sanmilan namai pika pamanjia phan Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hangari Deng Pen Long Ekangpu Theria Chiklo ni phai inquire sir cap ani pen ni phai thom cap re sia ni ani thoma bah Bopong Rong Care Lapen Hindu Sanmilan namai pika paman ponjia phan Durmia ni Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hangari Deng Pen Long Ekangpu Asaya Long Biswa Hindu Parisat Difu Prantor Prancharak Harsing Teron Pholoni constituency MSC Bopong Rong Care Lapen Hindu Sanmilan namai pi Tirika mamaya mai puchun bang pen chenglok pinang an kithe kidingatum chitong dun সেইটো আজি আৰম্ভ কৰা হৈছে অনুজক কেছং আজি শুভ দিনৰ এফিনি হুলিও হৈছে আৰু লগতে আমাৰ হাৰসিং তেৰণ ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত আজি এই আশ্ৰমত ফুলনি আশ্ৰমত আমি অহা যোৱা ৰাস্তাটো আজি মুকলি কৰা হৈছে সেইটো আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ পৰিষদৰ পৰা সেইটো আমি পুঁজিটো দিয়া হৈছে লগত কাৰ্বি আংলং যিমানখিনি বহবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত একেলগে কাম কৰি যাতে আমি আগন্তুক দিনৰ যে কাৰ্বি আংলঙৰ শান্তি বুজাই ৰাখিব পাৰিম Nijang Karbi Anglong Keronia long irui pen ki choi hitia long there poni phai kebani Keroni GLG Group pen karkokar phekasai ki claim pona birta kat news asai hemalong birta nang pele Keronia hitia long ki cheng penta bihari kapang thirakhe tumpensi irui pen ki choi hitia long karkokar phekasai claim pon bomlo bonta karkokar phekasai ki oya jok hithi ang ke bithia long ki terla pen kasa urme miason ki buihet ajok hitia long achiklo pen tangka ki runga hutke tangka ki runga tuma phan un an tam kapalong lapuson alam do Melo sudah apa yogi nasi bang telah tuntut puluh dah komen. ইহঁতি কাম কৰাত ইমান লেতেৰা আমাৰ এইফালে বাইদেউবিলাকে ইমান চাফা কৰি কাম কৰে
lasila so tam ke long nang ke hem kar ko katum ajok lu pusi hithia long tangka ki runga tumpen labang so sai ke klem arjiding olu pusi tami larpon phaksi sampri GLG group aphansi bangso sai ke pek pon nang luputa hithia long atangka ki runga bang pupen pachini Hamren constituency arlo thereni phai kep ani dera arlok lapen arsong arada phan panong CEM mongor sing timung pen tin lapen chitim alan hai hui ke rona sai ke pedopona berta pherang ke hondor kropen berta nang pale enalo por phai krihinia por malong pen dera arlok along rat amepi padopon mayalong west karbi anglong district BJP amepu arun terang VDC chairman Sarmen Phangcho Soil Conservation Board Chairman Ronjit Teron lapen Hamren Cooperative Society amepu joy ingtia tumta chitong dun Maya long doning ko rehini Congress aya phan ki kroyara datum song penchi OC BJP along kachingbe dun atuma phan kangthum karni pado la so phi ke chitong dun kiduk det arata tuma phan idon penchi tim alani pak lapen don keba phan idon pen tin plang kep pajir pon लोकसभा इलेक्शन आहोत लासो फ्रांग तुम कैंपेन होता चाकलो जे जोंग सी तुम हाइडेट पुलोतंग ते सरकार पेन हजार हजार हरमु लंगी इले तुम चेरन लंगी पुसी हर सुत पुतेका लासो तेंग सी लोकसभा इलेक्शन के दाक लासो लोकल कमिटी पेन के फर्स्ट लो 95% के लो लासो तेंग सी लितुम पिनी बांके देरा लोक पेन पिनार सोंग राके मुसुरी का दोन तीन एपाकपा लापेन के लगो तीन के प्लांग केप don't pen like cap lo la se don't cap hada dera lo don't cap ang pela daka don't cap asila rada tum than lo pachini lo anitili sia pora chitim aporpen puthot arsonga long darat ame pipado pontu kidam tang MP kilika hut Hamren constituency ang bongpen BJP atum vote kilong ke ongnaya polling station lake arsong henlo lasi alang lituma phan kachurolam the empen pajir arsonga long satami empen chitim alan idon pen ipak la pen don kep ahem tu na phan idon pen tin pang kep keron padopon thu non malam so por phan birta muing ton piksna Modern Public Academy Senior Secondary admission open for 2020 and 21 classes from 1 to 11 IIT JEE NEET coaching announcing 11 and 12 pre with IIT JEE NEET CACPT with intensive coaching by expert lecturer hostel facilities available for both boys and girls in the school campus Campus 1 Keraikuchi, Campus 2 Rampur, Campus 3 Hajo. For more details, kindly contact on the given screen. Website www.modernpublicacademy.com. Required teachers for nursery to class 11 in boarding cum day school, Modern Public Academy, Alikas, Kamrup, Assam. Salary negotiable. Free accommodation for residential teachers. Walk-in interview at Tridhara office on 8 March 2020 at 11 am onwards. Candidate must bring their testimonial along with CV. Interview location opposite United Bank of India, Tiso Complex, Kasa Stadium Road, Difu, Karbi Anglong. For more details, kindly contact 7896 197 465. Claret Unisex Salon, Kichengsi Sopinsu Lapen Soarlo Pan Kipamadadim. Karbi Sunim Surong Ajay Nang Kilia Pora Wood Claret Unisex Salon Ahinpen, Nang 1 Pilo Isi Warsai Kime. Lucky Hair Straightening 2199, Hair Smoothing 3299, Hair Rebonding 4299 Lapen, Keratin 4299 Other Pen Longpon Igji. Apor kimi warsai kimi nang litum cemat mepit duni lasila bangso warsai kimi ahut nang litum tengne ne pin pen ali chuan dun ikha ning chipa bipe pin pen humri dam non la pen nang litum kemese nang thek longpon ikji adem lake rong parpi rong berot iron bridge dung difu Karbi Anglong kachini le thochia phan humri ta me 6001213664 Dihina mobi puthot birta along wangtulo
West Karbi Anglong Sarsenot Rong Supia Rong Along Loti Charia Tumpen Patir Biponsi Kalitang Jeng Rong Hang Lapen Kajek Ing Tipi Chiki Momen Pen Sarsenot Loti Chari Patua Klamalong Suri Hini Reng Koening Kana Parman Kicheng Siang Deng Memorial Cricket Gold Cup Kapatu Kapang Cheng Pona Birda Perangke Kelvin Terang Pen Birda Nang Pele Kicheng Sia ni Kapatu Kachipati Teranatum Lake Karbi Rong Supi Pen Hanlok Rokatum Ang Bongsi Patu Ponlo Lasu Kachipati Along Hanlok Rokateranatum 74 run Lapen Karbi Rong Supia Teranatum 136 run an kilong ajok kapathu ki cheng ani Karbi Rong Supia Teranatum si kapathu chi pahailo kapathu ki cheng ani Dokmoga Municipal Board Vice Chairman Rensing Timong Ward Commissioner Jitu Terang Lapen Dongka Revenue Cycle ARO Nirut Parsar Bongrong Hang Lapen ki theki dingatum chitong dun si Surihini Reng Koyaning kana Parman ki cheng siang deng Memorial Cricket Gold Cup along Adipitut. Number 15 Mahamaya constituency ki parlo angkang along there ni phai keba ni prekjam ka chingthura saya mo kang puasai kedeng National Highway 36 ka cheleng atwar pipen dokmoka phongberik bakuri terang arong ka cheleng atwar AAP Surihini Rakhriner Cap Crescer Cap aningka na bahaben kedeng 1.14 kilometers Pavel block atwar Thongnok Bay College Adonbari Kauri Pahar Adivasi arong along Hongjai Mate Open Stage lapen Dokmoka Forest IB ave kiruitu kasalam kitanga hem alhisar puaman pen kacitong dun Karbi Anglong Autonomous Council CM Tiliram Ronghang lapen ni M Lunsing Teron atum arideng pen kangpu laso hut Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Rite Singhi Karbi Anglong Autonomous Council EM atum Raju Tiso Amar Singh Tiso Khon Singh Rong P MEC atum Dor Singh Ronghang Ram Singh Timong lapen RSS Parcharak Harsing Teron atum pen danglok ong dungman ki dobang pubang pi atum chitong dun Karbi Prime Time ang kilapon sa kang ton piglo dumi thakmi kurwang thu